آخران روز در شهر سمر پرواز میکنیم طرفی با نوسیبیرسک. Пожалуйста, не показывай, мне говорит. Да? Да. Короче, его родственник жену снился, говорит. Эфир дела, ну так. Чак-чак дела. Это заберу. Девушка, эту подставку дайте мне, пожалуйста. Спасибо большое. Есть вообще СМС? Есть? Да? Есть СМС сообщение? Звонки есть на телефон, на номер? Спрашивает? Сегодня консультация должна быть, и завтра должна быть консультация. Ну, звонков есть? Ну, вчера звонили, да, завтра, на завтра говорили. Да. Таджики? Да. Машаллах, таджики. Таджики молодцы. Салам алейкум, достан. خوب هستید که اینجا الله برکتون چی حال داره دوستان؟ هر کدوم شهر رو تماشا داره. صبحتون بخیر، روزتون بخیر. ما در شهر سمره آخرین روز، آخرین ساعت. اپیراس سرش در شهر سمره الحمدلله یکم روز جراحی موی شگر ساز چنج الحمدلله کوئی پرسیدید میره یعنی که آخرین روز در شهر سمر هم شیرونر نه جمع خود میرم موی سر سوز کرد بله بله موی سر سوز اسماعیل زاده خوب نویسه کیه اینجا تموم شده رای کدوم شهر سلامات باشی عبدالنعیم سلام علیکم اقتصاد شدین الحمدلله مهراب الحمدلله تیمین ماشاءالله تیمین نرفتیم تولم تا یکترینبورگ رفتیم نواسیبرسک روزهای نزدیک در نواسیبرسک میشیم انشالله روزهای نزدیک میریم با کلینیکای نواسیبرسک تراش کی بیور الحمدلله سو دامی جراحی می اپیراس سر شد بچه توجکا الحمدلله ده همه جام توجکا اکتیو نیا دام میگیرم مهمون شویم مرحمت انشالله همو کافه حاجی نصرتالله میریم همون تیراتوری کلینیکای ما حاجی نصرتالله میشناسی ها چای خونش نمیدونم چی نون داشت در آمازون دا بودم
نمیدونم چه او جنسیت من میشناسم اکو او جنسیتی مردور رو من تجکور خزبان میکنم Samara hiç kines şam Samara. Müsar brovardı. Bal müsar ças monde. Ya sol peş bu müsar. Müsar bomba işte. سلام علیکم بابا جان برای بچه های شهرنو چند سون میسر از شهرنو بچه ها اومده بودن ولی ویدیو شما میگذارم سیونکو بسیارن ارزون میکنم در دوشنبه باشه ارزون میکنم سنت الله علیکم سلام و رحمت خدا برادر جان خوب هستی کنید رفتی قرآن شمتین الحمدلله رفتی قرآن شمتین نه ها نه کلینیک ما دوستان اینجا بیرون است ulica Krupskoj da iz Lavi Ozjer mešava što to rusov danas jura klinika je dumadi a iđa medroj čim mešava reception mu joj je sertifikatı vrađe ih kanal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu baradaro aziz چکده نظم شما رفتیم انا جلو میخیل اومدیم اینجا جای قبولی بیماران است اینجا موی سرشون رو میبینیم اینجا میشینن چای پای میخورن اینجا کدمه که کپل موندنی اینجا کپل مپل میمونن این همه طرفه انا جورا بعدی که باشه میبرویم دیم ایتاج بیده جراحی رفته استه موزیک подготовка رفته استه جراحی رفته استه آغوز میدهی جای приходите اینجا جراحی خونه ماه این حوضی تیار کردیم برای جراحی برای کسل جد یانبوش میکنن چی میگن جا تلویزیون تماشا میکنن اینجا یانبوش میکنن خیلی اینجا با درختی جرا آغوز میج اینجا با جای با همه خیلی پراتیدورنی اینجا باید جراحی خونه دیگه اگر کسلی بشه سلام علیکم بابا علیکم سلام خلاصه کسلی میگه خود من نشونتی که دبالو نمون خیلی اجازه کسلی های تیارش کرستیان با اینجا جراحی خونه دیگه سه جراحی خونه اینجا میشینه چای پای استراحت بام بوم
همه طرف خوب عجیب دور زمان شد کجا حرامخوری ملت شیر شد بوزغاله گبزن صاحب وظیفه خداوند عاقبت این ملت رو خیر گردون الله لعنت کنه حرامخوره و تهمتش اینقدر بخیل است این هم خجره درخت دیده این هم خجره مایده شگر کاری ما رفته است بیمار میگه مرا نشونه که با چی بگم خیلی است همه را نشون دادیم انا جورا که باشه همیشه параслава пожалуйста. Всем ассаламу алейкум. Всех приветствую, дорогие друзья. Альхамдулилlah, начали операции принимать в Самаре. Кто хочет сделать пересадку в Самаре, кто хочет сделать себе бороду красивую, волосы, муйсар без проблем, короче. 1 минут этот звук отключи, да? Короче, клинику мне кажется, этот показывал, Бабаджан. Да. Здесь все четко, альхамдулилlah. Так что проблем нету, приезжайте. Вообще есть кто сейчас из Самары, кто-то есть? из Самара не писали, я с утра говорил, из Самара кто-нибудь есть, Новосибирск есть, Тюмени есть. Пока Бабаджан здесь, приезжайте, он хорошие скидки раздает своим этим землякам. Я уже 100 раз говорил, но, к сожалению, вот так. У нас, вот не забудьте, я врач на дуре, может, с этого врача. То есть там работа идет просто, если... А это золото не показывает. Нет, он сказал, не показывай, я не показываю никогда. Я боюсь, знаю, что много из них по 2 жены есть. Пересадку делает, чтобы 2-ю, 3-ю, 4-ю взять, даже брать. Это же хорошо? Vale. Ты поддерживаешь? Поддерживаю. Я бачу, حالت کار رفته است روی برادر نشون نمیتیم با این врач му. Брат, на время работы пара слова можно, да, говорить? Сейчас? Да, люди слушают вас. Люди же слушают, да? Да. Люди, приходите к нам на пересадку волос. Вот сейчас делаем, будем начинать операцию с бадримом. Будем пересадить переднюю часть, первый этап. Планируем все провести примерно за 6-7 часов. Настроение хорошее, у Бадрима тоже. Немножко, конечно, переживает, да? Но все равно будет все хорошо, не беспокойтесь. Люди, ждем вас у нас. Самара. Самара, да. خب نگاه کی زورش کنه خوش کنه میخوایم دیگه تمام انا جورا من که باشش دیگر کار رفته است الحمدلله با چی بگم همه را نشون دادم دوستان عزیز بعدی پر میتونیم بیایید خب خب خیلی الله زنده و سربلند باشه من میتونم ویدیو را قطع کنم خیلیتون چق کردیم بیایید در خدمت شما در شهر سمره نگاه کنید کلینیک های ما در کجا ناز میگم نامبر میکنم کدام شهری را ببینه ها کلینیک های آغوز مید سنت پتربورگ Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, и Самара, Погжому. Ами қабафирум. 6 шаҳри Россия дай. Ана баъд Тоҷикистон, Дубай. оғоз меда ҳамаи шаҳрҳо аст. Москвара нагуфтем. Москва. хуб, бо шумо буд Бобоҷон 88. раҳмати Худо барои ҳамкорӣ, барои бародаритон.